This program is proudly sponsored by CJ Multimedia. We are the masters. Memo makwaba biem edi moba experiences in life. Therefore, ene dastronko kra. When I was so yasin, pardon foods. Say oh ye wedding engagement. Na upe aduane a ede ayato ye boase eyi ensa no ai jollof fried rice mutu konkonte chese bibia bititia ai eye pardon foods womo kwashima junction hono mo a bomodin ya na frɛ won numbers no na etwagu ewo screen anim no afei enwi ehye cute cat parlor ene Ghana yedin Ghana yesh medofo o to ade a omodin aso beto ade papa na wo ma aba behye bi onana no nyina aba behye na wasan de ache ai a cute cat parlor on location abeka junction ne so hono mo a omodin a afre won on numbers na etwagu no medofo se ba makeup parties so de a possible makeup Oba Christine, Joyce Blessing, Chese Wine, Mac Brown, woman nara, possible. Abrochefui, the bibia will be an so baby drew gun and quadia, as op say. Unyan san, you macacra, makeup dia, baby bacope, possible makeup. The location, Abika Junction, wa, on a cute cats, and a sanso. And when see celebrities, a free cute cat, our moko. Possible makeup. Na chef Yashwas nega makeup sa. Jiro. Possible makeup. Bomodin ana frɛ won numbers na etwagu ewo animu hon. Medofo atare a hyɛ ifri Divas Trend ewo Christian Village. Baby bia o bia the numbers na etwagu ewo screen animu no bomodin a frɛ Divas Trend. Entaria horobia obema obi ono ne entaria na enye ye frɛ ne sen taki niema no wedie abrochire niema nkasa papa ne biu a wotɔ a wontu wusika nwuye wotɔ nso a animunyam ebeba wo ho Divas Trend bomodin a na contact wo occasion bia wokobia obehwɛ so ama watare kama wo numbers na etwagu e wo screen anim we do for furniture see king of antique furniture say baby bia wo bia se ba furniture papa dia ono wo ye king kong wo ye king ba ko pe wo king of antique e wo La Paz Abrantie Sport building name na king of antique e wo omodin answer say ba wardrobe nkunya papa empapa dressing mirror say ade bia ye furniture de wuntimi nye king of antique emfrim omodin a na frɛ won numbers na etwagu ewo screen anim delivery free baby awo bia me so wo ha ne tamale kura na ya asenti delivery free omodin a na frɛ won obetete sonso de amount omodin na frɛ won medofo se ba equipment me tra cameras light sound bibi fa production ho ana ba studio efe na eni kandia CJ Multimedia ewo La Paz Abrantie Sport nchen ho a Ashanti Home Touch utu wani a CJ Multimedia ene ho no bomodin a na frɛ CJ Multimedia ewo 0545 059319 0545 059319 Rafo jumedi a yedi opese ye bo adwuma ho da roma wa numbers no na etwagu e wo screen anim no 0244 506 706 pomodia na free afi du kwasi ada bia pomodia na gibre enya bre Angel TV 7 to 8 repeat yawa da bia 3 to 4 afi we enya branch bia ko YouTube Nayas 1 TV medafo enne
ene oh memento me bra panin ma de nyina kyese me nyane mpo kyese me ni na media no so na me ti me bra yi din a me se da no kwa ha me ti me kire kom da enso nketenkete nkyeme na aha wo hwa hwa na me ka no azami aha o de wa guess hwa na me ka no azami hey me se guess here o guess hwa Osebo Desarama. Hello. Yes, yeah. Oh, good afternoon. Afternoon, sister. Did you say Bibi Aboko? Already had them now, swear. I'm here to. I say, Mamma, but as a move fair and grow be, as a moon person will be be, as a means exercise and so. So, as says a man, I change, you can cry, Emma, just means I say, tremmy. As a wound you. You man, film. You Umbrumbukuyentem. Na DNC, any secrets? Okay. Me me swan up be a menante barefooted for 45 minutes. Oh, okay. Me no my sorta. Oh, okay. Me ni sugar, me no milk. Hey. But do any be a me DBI greens nkwa, bitter leaves nkwa me di no more. Oh, okay. Oh, feel. Me das. Na man e no mo have. No ma. Bafani. Me just say ya me ando bi ahoye. Oh, di papa yi na ya hoye. That's it. Ye mo akwa ba edo experiences in life so. Me just. Ye ton suffer sebi. Mwa. Mo start ye fan say na easy but na nyame ene mo di ni ye na abrabo no. Hunu bi na mo koma anim ye ton safre mu san ton safre wona akọ ha ne amane mu nyina ene won tena sen twetwe nkomo tene be so ne ye share life experience kakra na de wo hwe ye no usua bibi frem onye nkran hyasem wo onye ni daso wo mu obi ho kra na nkokọ no maduru mi kai say last time me refi dipo ba mi show ne so ipa ne fro say ye sister why ade papa edru na me ma na ti ho o se na edru si mi nchen aka me kofa no mu and so me share wo program ni wie ye no edru no na enya anum bi o se me need ye medi kura o nanso na enya anum adru ni bi ti me gidi se dwuma ye di e hye nipa bebiri nkran e ma ni daso afutuo wo nti me so ye di kan no e pese ye hu bebi a Osebo Desarama ufiri ni e ka so Osebo kra e che se ye den na otimi fa sa Osebo yi je se cheche ye ma enko Yo me das. Me cha ohwefo no tiefo nyina. na me sure Me thinking kesu Ashanti region. oh okay Me ma me so yes, me ma me thinking kesu na papa fi akomadan. oh okay Na me papa na we police. okay Enti you transferring from Nkinkesu eba Bechim. oh okay The Bechim na ye na ye di akiri na ye buy. Enti ye beto school so wo Bechim. okay School kakra e wo Bechim. And I was saying transfer eba Suhum. Suhum na ye be nyini ye ebe boy ye bra. Na ye nuanom 6. Emema 5 oba 1 mini penyini. Enti medu form 4 no. Na ohwe police ni a saa time no enekra no marketu atesen na saa time no. na saa time Na enipa bebebe. Enti dakro me decide say me go school bi. Bekwa ko truck. Bekwa ko pushi truck. yeah Enti na me go school. Na me papa na onye happy. okay Me ma me kra so saa. Na me sori na na mo terms bi a me kan de bi a say minim de me ye. okay Enti me jai school na me ko high truck. Na me ko twen ye. Na so market days no Mondays and Thursdays. Enti me ko high truck na Monday me da ko dina kwa ho. Na nkofo ba e be didwa. Enti me soa e bi de emo e bi de cement e bi de bru banche ne saa nyama no. Na me gusoa na ja me ye ne nkaka. Enti dakro me jana papa ko krebi e bai. Obai na obefa me. Na me ko fa 4 bags of cement. E ko jano ko food station. Me fa ko food station na be ko Asamankasi station. E ko ma no.
me do in Jamaica. Even though truck on me current here, but in Jamaica. Man Casantiano. Because looking at his age that time, no, now obit my menana. Sometimes now my papa was suffer. But say, and Casantia opinion that no matter what, simple from Mumpa, man Casantiano. And she, man Casantia papa no. And I'm a damn and I'm coy. The Thursday, me wa no sa ba biem. Oba na me ni ho. Na me de obi niema e call Chebi station. Okay. And the otwe me akopem say me buy. Me ba no so me nana na me say ja on say yenkoi. And ye koi. And say ko fa cement. And so me de ko ja no no wa ntua meka. E wo me tirim say kwa me ko no ontua meka. Enti na ya ha me. Nemo na me yen intentem se na be na menya wo mo betua meka na menya sika na menya bi de tua rent na truck no enti me de koma no me buy no ma be ye madwuma na the following week of me be 3 times yes that room one no be biem na ye Monday oba ya pe no ma me say for 7 kosi samra na onku didwa na me discount because say scan me buy na oni ho enti mitumrika e diskana koma me papa because anya sa na e kire me ko bom papa ma ne no se me fama no no fanto na papa no obesa aba enti ne Thursday me wadwuma mu ana obai nam solomon na wo ko hifa na me ko se ska ba na uni hui no so emergency na ye so okọ na ska na me se ofi o se ko fabra na me ko fa bai e dan kwa de me se PD because me ne ahu ska nti no so me ba wo sa yire me 4 bags of cement nti me di ko ja ni wie no ana obi ni bag mu fa pen ni paper and no tro na dress de ma me say me mesra no e wo jato and I'm so okay Sunday year de pa me ba na me ko school no every Wednesday be school ni shia sorry me na me ne school for ni akasa na me boys SP okay na me boy be fe sida enti Wednesday bia oba obre mi kube enti me kodu jeto jansen no so na me pe obi abusan se opanyini jeto ni fie wen no sa brante na me hu no enti wo hu me afa no apia kubi na o ye den wa anam so me hwe opanyini jeto o se me papa no no na oni owo na oba enti me papa se onko ba bia na na me se bia the start ye disco nkomo a ye du na papa no busa na ba na se onimia na no say brante na amri bi meti kube koma no school ade bia na wo bu me no ono onie o ma yakonwa etena ase o ma mensuo o ma igbefo nti oba no ka akpele e ma yedi iwie na papa no ru adem oba no kuta brown envelope nti otiaro na yetogo passport e na o say wo hu abrante a obu nipa no suro nyame ti semeda e ne ba panyini dia na enya ade abrante no ebetu kwan because we okay enti menje passport no na me ko change ne ba ne picture no free na edem be ko Italy and Germany free that is me today and then me Asemo it is say Osebo life treat saying I mean very okay very okay sarabo no obo na person ko ni mu a da bia me de futu am papa person ko risafo e tu me na me de bo me bra okay obi yire okay obi sika na ni bre okay me wo obi yire na se me wu o chena e na wo na betima mama survive a fa wo nkwa prefer se me wu dan se me no obi yire beda okay enye bible na e ka sama me no obi yire na ye na nanom kan okay nyame so ma unyansa ogbo wo no ma unyansa e wo tirim enti wo hu ade e ya wo hia bible se be ka cha o se e komodo kona ko didi you will be on kwasori but na ye esi no bi okwasori okay enti afutu am papa de 2 million ye obi yire obi sika ena eni bre me adia me mpe o mabrabom eye ni bre okay ana se menuanom na baka kwa ya ade na ofi se menuan nti me support me yiwa ma experience be na we started say wo bo brain I mean challenges be na we shishia make us say we ntimi mfida aye we up till now
both family and for ejumem. Well, didi kan eye me ko fa niema 2015-2016 for shoes of 10,000 euros. Oh, okay. Me be drew ye no na manya new shop in November makoyi niema nyina ba nti ya ba be hye niema no na eja ya ye ne ye be ye na brunya say ye adwuma de brunya na ye kuku me be box no so no ye me be first one na empty. Okay. Ya issues ni na efri. What? Me be second one na empty. The be box stands ni na empty. Ya de palette nkete na bruche ye de eyisi so in the gum na empty paint you know in the gum. Jesus Christ. I want to transform. Na me fa telephone na me friend papa about safo. And obi am say when am say mo shop na say memra na me koi. Ti me koi happen o say men ka sente nyame e ma renko. Kai tama na wo twe troko no. Ka tama uko school na school atale to atete no. Yes. Na woni ani da so bi mpo se emre bi bedu se ya ewade be you say. Be you say. Nti di aba no ka akoma to yom. Unyame oyekese omu nipa bi anim tia. Yes. Kakra na wo ho no kwana kotom. Unyame be hye no woni munyam. Echeche me re because me gini di pa. Yes. Nti me sorry koi. Me do shop on me man nyina they were surprised because no mo fi se bia me ye moko no me do am se munya de no na mo koto mu na ye clean de ono no na ye eduma e na start ye. Ye ya be 6 months. And I'm saying yes, car. I'm sako fa near my fro. It be gumu. Me di guma ebe 2 weeks time, 7 o'clock in a gas at shop. Hey. And tally 360 pieces in a share. Mama found to social media. Mama will be a man. Jesus Christ. Me could have thick skin. Oh. Me I did be anywhere. So I miss a boo mabem. No. Be anyhow because the atom in no my experience. Correct. Even if I make come the yes. Say in Kugu ama nkunimdi emma na say nkugu no ba na ma nkugu no tena so a wo be bofom untime sorry na ma ba no kanya wo ho de wawu ene wo hia ni na say wunwu ya e kwan wo say obetima make your life enti niema atomi last one me Gideon me to niema we tell you buy na me sako Germany na me Gideon nya bo mu buy okay nti niema ne buy no ene de nyina ko gu fie na me kwa ko si me man wo school me du kwanza na Gideon frem say eja to me fie ho hey matiem ku se eja to me fie ho eja ne to soro nkofo bi no aduane o me da na chi ene o gas explode here explode here no ene e kan main pool no ene to wo yesinemu na kasa ne nyemu saa tam no na mo be 8 cars e o me fie na mesesa ni nyina efiri ho me fi Germany buy na ena mesesa ni nyina efiri ko na bo adwasafo fie wonim de ka won so wonim se bi sa akra ba yes ena me de e koi enti tama eja no eto mu saa no enam cable no so main cable no ena e come meter no enti me ka canopy no so eso ena ade no wo enti eja no eso so gu so ma ni nyina ase go the only car na me ja ofie no de me de ko fa me ma no akọ school no enti na me ma me so aba na obatan de ntoma bonim no ja bonti no osu awo na Gideon so ka chen kofo so omumu edan nani awo na omu ni niema no na edan ne de me wo foforo nti ese kra me nya baby de akọ na mum capital no ehun hia capital no hu hia da na me ade ba ko a me kase nyame ni munyam de bia ne se onyame wo hwe onipa wakoma ena adwene wo tirimu no de aboa wo no de shraw eno nche se no sofe ntimento en so hwe beba ebeto na wo gide mu pintin a wo be se ne ho ni munyam nti ade no ba saa no na me ma me su abonten ne nkofo eya eja no hye wo soro ya fam ayi fire service ya fra ema nti du
me roofing no so no ebeba beto meter no apɛ pin obi ama ene gya ne dum ye. Wow. Yeah, ene gya ne dum ye. Ehye me den. E ma me hu se me ne obi enam. Nam. De me kasa tena na me hu no o waso. Obo ho ban. Me mpaibo. Oh. Enti me mabamu ntimi muda no matter what. I beto me mabamu ntimi muda. Weni ni ma me nsa me say atomia je say ano den ba ni nyina mu nyame so makoma mu ene me papa pa so safo ni nkran sensem ti me survive ye survive to say only o ex-wife montam to say yeah, very very fine, very fine. Yeah, ye ba yi nyina mo ye kama yeah, fine pa yankopon hira wate. Amen. Onko so nya okese. Amen. On shawdin. Amen. So we me ma na mi hira utu omugu enye ontimi mfa oba no mfonso entimi emfa nkonkwala no so nti eba nya abotre mi hira emfa woni atoro a nipa betima twagu nwa gu ni wase ka woni tum o kasa biblia onyusu wadwene no nipa bia nso bufu a o kasa wadwene nya adwuma ya akoma no ene ye adwuma ene control yeah nta akoma no so control wia na wakoma to ye mu a na adwene gusa say why did you do that satan no why ye wie nti me bibia to me a me control me bufu adwene ne ye betima sia ma manu me ho no na ma control na mtim baby amen ko sin sharate. Amen. One wabusua mu te sen enamfo mu te sen me ni adamfo no okay say say we pa na madamfo ma me nko ni fie na ono so mra me fie me obi nsa mo fie me so me nko obi fie me namfo nyina me customers ende e wo madwuma mu ha okay eye den a yaye ni pay di obi be fom obi tia wo na so de na obi di aye wa both wadwuma mu che say wo namfo fam a wo renti mfi da a meka say ne e bi kra na adamfo bi aye obi bi a anam so ama wagya adamfo sam kra na me wo girl bi ku for time no asem we make over 15 years enti me bi na me ko yi niam a port me fi Italy no me ne koy me do na agent ni so na enema no duty na koso enti say ko to a difference of 5,000 okay sata na dollar na 1 to 1 okay the one me girl so ma me kwose or $5,000 ma me kwose san e be so sika na agent no e hwehwe no no kwose san na odisika no e ma me na me tua agent ne ka say boyfriend and girlfriend there nti ya woma na BBC ye na me obi a wo ye made na e kama kuma me mfa nchew okay America no say wo ye me baako me je ma manaka me bu mfu but it also me ensa de a wo ye den me mfa nchew America because nipa bia wo sade no me me ko wo ka say me mfa nchew da me ko ba me mfa bufo na beko okay but wo mfa nchew so da me mfa nche okay nti no otua maame okay yetiti ho nti ade bi siye na me twe me ho okay me manya broken heart several times hey say me ni akoma ye do broken heart sir yeah me ni akoma ye do nti me hu me ni Avraham de no and I can make me stress alams me ni me nyana metunufo betunufo sebe se unya broken heart da untimi ntu obi a wonya bi the big da na me twe truck na me girl na bank manager bi agye no na be me gina na me twe truck no so baby wo ha no mudidie enya bo 12 pe na papa ya so abaya nsa oduro so no akana mu ano na ma betwam na ma kodidi na me gina na me hwe ya but e semi nkura say menyini me ho nya aduma na menya sika na wo me so that maybe ohumia yes o matching bank manager yes ohumia obesini trase enti tama ne second girl ya me kana se me ye me sa no e wa pana me ma do se metwe me ho na metwe me ho opa cho bia ye me hu ye no na hu nya chawpa me tie me phone da ha se wutwam na ho ka phone no na tofoma obetima ka sorry because one said that e mo tam phone de bofoma me o ka sorry me tie e bo apayo yeah enti do ye no pachawa enyi enti me fam baby no so fam baby after 15 good years just 3 months ago no ha no friend me
se sika bi a ode ma me eyi me niam sa tam no o ma me $5,000 and that o hia $5,000 now hwe me ho awosen and the tone na ode ka asem no me hu se ni abre mankasa na me se de sika be man ndi me customer bi wa America oto ne ma me ho pa nipa be 3 they want them chat to ma we mu niam na se mun transfer ka we ma we mun transfer na bi twa sika nyina ma the sika me ho ayampa obomdua unyame on save me because me den ka na we your girlfriend and boyfriend 15 years ago sana ma mote oba ma ja oba e ka obo no nyina no very few men na ya wonti omo e kasa but oba bia na me yesi ma na me yesi ma oba ba ofia be fa even tablespoon ya dey automi aba sesa na se mema so mo so dodo na asai Avraham Ben Moshe si ono so se wakosisi ni girlfriend sene ade nyina no so oje na ade na oba da ya obi na onya experience bia da okay nti ye ya ho onye obi tu no footransa obeje achiri so dum se eye den oba no fama no papa se bi say o industry mu why na wo gini di anase sa asem bi tu sisi ya why e na abedwane akotoa no me papa pos kwedo safo okay okay ono no wa guide me a me boutique ami ono ano guide me say boutique oh me din sebo ono de ma me ono to me sebo no wi akyekye mu kakra nti papa na de osebo ne ma ho yeah papa na de osebo ne ma me okay 2001 oh okay no de osebo ne ma me me honjo me a mitimi hu me honjo kra me a mitimi ene din papa me mitimi hu ono so me to me sada oh okay men to me sasa yesi me ni obi kuntokwa unhu so osebo so uje be kuntokwa ana ono bi exchange we enko no me honjo okay enti me wo tell na me bad boy enti na me business bi a me ye te me ba na me papa be di hu nkomo enti da kro me kan masem bi kire no because ai kosibo when ye ten na me ne madam fu bi ne call ye ena yesi fo mpe no se ifi no ko papa to udi Osebo enti no an e de be fro because when ye dey am Osebo ni dey e se e dey to ena aka me mani na kra frem Osebo me ma me ankasa kra frem Osebo oh okay ensema ya kan nyina no dey wo show futu ben ena abrabo ni nye easy o but o start free baby ena de bedru baby kukuhwe ase nyina no wa ma wa be mu emu e dey futu ena de be ma dey o show me da se ene ma me ensam papa di tu me fo no eno na me di tu obi a ohwe me fo obi yire obi sika ena ani bre yeah mempre ho enkase wo pese o ye de se don papa ebi na me num nipa muja okay ebi na me ye kromfo ebi na me kidnap nkwala eno me ye osumase yes unhu da nti me ba social media na ma be fake life edi nti unhu a wo say you want to be like me you can never be like me yes. because the me ye no you have no idea yes nti nya bodse ne di wulan mu na de ye wo dia no ye wo wona na awrade hye won sasa de we ye wo dia ne mo de mre to ho yes emre no nso ya wo ye dan emfa ne mo mre no so a na so abrabo e ti se insu a eto ne eto gidigidi no enche na ate don pe kwan bone so pisika no enche na omadi amia ne mo insu na eto nkete no ene timi yiri efa dan nyina de do nya abotre ebo ne bra ebre enya no onya enam so brain no nya nti ohun so hwe ema no etena nti nya abotre na wodi ewum bia no onyame ede be ma Yankopon inshallah amen ebusiafo Osebo se nya abotre abrabo nyemriketu yen rahye ni bebre wen free ba ko a onkomiemu ufiti preko peso posia emoja na eba papa boutique ni se bia so niema de antejema titirufo nko na ehyo titirufo nko a because me hu say no niema e shop won dey nyobi na I think say nipa be 15-20% pe na ehyo almost so a titirufo nko a but we be our shop no wo and be a telephone number be social media handles e bia so bi e be so offer wa okay 2470 boutique your north connection opposite the former Barclays Bank. Your contact is 054 54 17755. 054 54 17755.
0264 264436. 0264 264436. Yeah, do from Monday to Friday. Weekdays no anopa by 9:30 near B. Na ya pon enumre 8:30 p.m. Saturday yeah duma. Enti ade bia wo pe bia wo de me social media you know na ye Osebo the Zaraman, Facebook Osebo the Zaraman, Twitter Osebo the Zaraman, Instagram Osebo the Zaraman, TikTok Osebo the Zaraman. So pempa boa e hali so be shewu nua say o shebi de menko ba bia 247. And the varieties of shoes am we dem one. Baby am can say the whole world. Me cry say me yema me dimba Guinness Book of Records because the varieties am one ehu ma ni nyina so ye nyame ado. Ebusia aha e na brand be ma kwan na ye de dwumadi ne ye de esi. Sene ya de bia me ka no. Ye nwie ye. Ye twa ye ho aba. Ye kofa Osebo 1. I the counselor abasisia. For your live or post-production coverage, we have a wide range of video equipment that can help you make your production a memorable one. From 4K cinema and DSLR cameras to the 4K drones, Blackmagic Live Production Suite, Slink Studio Wireless Production Suite, camera rigs, production lights, and many more. We have all you need for your productions. We also have fully trained and equipped technical men for your live event productions, just so you get the best equipment and the excellent service that you deserve. Call us now on 0302 220 715 or 054 505 9319. CJ Multimedia. We are the masters. Medafo memwakwa ababiem edimoba experiences in life so. Experiences in life yet when suffer one hour call how osun areho atete nyinemu eniom atwetwenkom na yiria ye sign etun suffer enim defo na mo so eni ababe ye nchwetwe ewo ho. Medafo say yakwakohwe Osebo the Zaraman abey ye sign the ni passion kokra eh ya ma de nyina Minu ya be mabakope. Edofo. My fresh handsome boy. Oye mano, but me dey me friend boy. Yeah. Adam. Na pomwe. Bako. Hey, me nyida. Me say that. I refuse to grow. You refuse to grow. Adentia. What is me who be a me ni agye. Me say na bre di anuan kura na odi. Di na oye. Me hwe me usu ye na medidie. Oh, okay. Once Osebo kura kai. Okay. The first medicine is the food we eat. Yeah. Me say me ye aduane a wonhwa wundi because me ye Maggi nim. Ti say duro. Maggi kura betum a e bia na omo mbe di binti. Omo ben. Omo say me nko ade a me fa bi ntum kura. Oh, okay. And you so natural spices. What product bia na wohwe ho a wotum say atworo preservatives. Okay. E116 our product be bremo. Oh, okay. But obi enhwe product no hwe sa preservatives. Yeah, me share that check it na online. Na ko hwe how dangerous they are. We am sure you be business. Ade ye dangerous pa monosodium glutamate. When monosodium Maggi. White Maggi no. Now white Maggi they say no be ni we as be mo. Ni da bi almost no wo ho e wo hostel. No de gugu de ya toto ni nyina hu ama na ye the frem and come say you send the dware fun so dey e de chef nu nyina na fla esam bebre wo ho a company na oye esam no o the plaster of Paris efra de POP no because of business and entina ye wu bebre no nti o se Ghana fo nyina tatie wo hene ba ntim berema Avraham yakutie Osebo Zaraman nsem na ba wadaroma Osebo nsem wedie wa na na edi se ye befrew na ejawoni ya bebubu hu na efutu nkranhye bia no yaje efri ho no nti bacho wadwin yo we that's power amakwanya ene dia platform kese se mo dia ma me because sebio ye frew ba show so se wo dia betenase na amanfo enka omo asem na be kire wadwin a na kyese wo so ye buse wadwin mu do wo hwe Osebo kasa okan ya na Osebo ye dwuma ni nyina wie because okan the problem a na o de futuo no so ato aso to Osebo de we wie bibia dada
at kakra de beka ho ye school asem na ebe mu no okay say Osebo e drop it from school ni ade no me sra me nuanom Ghana fo nyina omuntie quote na me be quote no when you speak you repeat what you know but when you listen you learn something new. Ghanaian youth was bi okay they always listen with the intent to reply not with the intent to understand into kasa ya na ama reply on to into education system na broni de braye no sa no mo ye they taught us how to think but not to reason into so thinking and reasoning and na ya ka echi wa brabo Osebo study rich people we are singing most of them a school dropout. Nti Robert Kiyosaki e can say if you want to be rich and happy don't go to school. Education system na ye hu ni sa no e obi no hyehyeye e obi programming. Education na no it makes you a follower. It doesn't make you a leader. Nti hwe mo wie school do do say na nya ntuma ye. Aha nti pese wudi ye wa brabo mu pa e ye nsa no djuma any business. Twa Samuajan e ye ne nan. Twa Shatawale e ye ne nyom. Nano Black Sheriff nano sa akode nano even Nelson movie ni ade nti wo hwa mo ye bibi mo no ye bisa se Kwame despite oye adwuma wa hia onye adwuma it doesn't work ana onye adwuma de so bebe nti onye adwuma sa bia ubi adwuma onye adwuma ba so abreda so start is nti me pese me kire the secret of successful people. You invest in business and you have the leverage on people. That means using other people's time and effort to make more money. And school there school there obi ka say school nya no boa this part of the continent Africa no and na ye mpenyu fon to niam a school wi anu wa bedane sanseni wa but in reality, even abroad no krano education no ema we a follower. Education the okosuya wo school no most apart from technical ni we vocational no ujia you become a follower because you become an employee. Now what any salary who any salary once a month meaning every 30 days no be muska ba akope nti say uji busumi aketua who sika 12 times every year. The whole year, you must cut 12 pay. Nti obi ka say salary, you de maintaining poverty. No you de krokro here. Because because oji 6,000 a month bra, boso be so na asa. Na oba yare. Nti untumi mbobra. Ba pese obobra. Uye obi adwuma kra no. Na so so obi unya businesses. Ah be ma extra income. Said Osebo kan ye no. Wo pese udru the highest level a. Osebo kan papa bi ana ofan ne cement free. Wanya kwasi akwa. Wanya kwasi akakra. Pon succeed wa brabo. Eduru ba bi a ye jibe ye hu kakra ye ba fom. Metiwei maton sunsun droda. Diwema. E wo ba asisi mu. Na so de ne na ye. Diwema. Ma ye security man da. E wo bi fie. The security wo Kruger Brent na me hwem tie for tower wo kra na me na me yem research security man na Bible ne kor under menim na me yem research sa masa ye garden boy e wo bi fie da maton paste Pepsodent e wo ba 77 previous me papa ka kira me say there is a foolish work but there is no foolish money nti bebu no njai say opese ye odwuma wa shetai na bebre ye office adwuma adwuma ka no kura nya ne dia ye pamo no pay ye ka no onti na obi hu se abrabo no e struggling me pese mbisa se eye se I mean wo wiase a wodi wani betu nipa ba ko so asem tomi a se nipa no ene bitimi atwitwa agimi ana se nipa no pani nipa obeka okay aya wa asem bia ye ka say me nhire ni nipa nsem oboa obi obeka se bia oboa because Osebo ka sam bisan say asem to na na say bibi ba hwan e na I mean obeka no say wa ye wiase nyina eti no o say apart from ne papa Apostle Joseph yes bia ono nim emo de aboa na efutu de ama na weduru je weduru e na bibia Osebo eduru no so yo abrabo no nipa boduru ba bi na o secure ne chi a ono tun se me se me ho be kire me pa de oboa watoto ne niama mo bi nka se me mo awanyame nsem na ni nipa nsem utwu mu tan o mu abefiri nipa ho na aba o kopa adwuma e be nam nipa so
say be ya ware ebe na obi so obi okra ne kunu be hia na yiro be hia no enam obi so e na okohia no e na kwaya ware anti ye nipa aha we don't need God, we need people. We yare sesia enya bofo na eba be hwe obi ndem say woti area kra na make sure say only area hofo ina nko, because a friend who is close is more important than a relative who is far away. Obi o area oteno oni obi ankasa Eda be collapse na be say nipa ye de. It yes say esa do we to nipa so. Won say e was say ye bu nipa na ye respect nipa. But enye say ye de ye ho to nipa so too much. Say the Osebo kasa kaka no abo ni papa din o kasa hwe papa ya or then a truck for the cement all kind of life story wakai no na e ma ye nya boni ayefo. Me kira boys are matete o mo Ghana how ye be show. Baby to be ko interview me din kura wo mo. So the end ya wo so be interview me ko su bia sorry be na historic adventures omo no motete me omo no mutua me admission fee for medas historic adventures de bia me bo mu din de to su biom software tete me na enye se ofa me keto no tete me free historic no na me koye na asole panyini eti asole man e ya biata the great o training me fa ne John J o tete me o training me yes smart no na me sua smartness ma dwumu bie ansa ba akwafa no coach Shinola ono so tete me fast food ye ne ade me papa me omo nante na ba akwafa ne brass yidi asa brass yidi no ono na no ma miska me di ko school ma miska me di ko school na me wie school any first girlfriend na me fa friend no Edem Deborah how ono kwa no supporting my school fees na me bobo auto football boot ni atunti o ko weni mo so on so am a broken heart ono man first broken heart check Edem Edem una man first broken heart in my life because na me ba na 2 days say marry na ba broken heart kwa de na wo so so ye kuma na soft to be sustaining pain and I'm marry na ya na chichecho sa na me say me sweet baby girls me pursue sweet girls into more na pains no pains is young but we ye the pain na so more if you have go pains le kakakakra so if you don't forget it Abraham if you have get the ochuru tama wale no ciao mentia mako na do kra no akopa ne che so ti dia koso bia no embebu no na emfe futu emfiri nipa brabo nyina ye mfiti prekope me come line story on beso na me te sakomo no na me ko school tema committee 11 me 93 years eda me faka na ye Deborah no Edem no na ma me transportation wow ya me sure me nantio from Medas from Sakomo no village to tema committee 11 me madata ma habo nyina da abonten ada habo abonten but we nim nti wo ye wo top na bebre wa adwi mi say wo media ni mpe we ya rich yes rich TV so ne yeba o kom dia dia kwa ya sam ketwa enti obi bi say wade ne we nya ma ne pe na wakoye ni pa ne sampo Ghana for omo nwini omo ho omo no kom di omo no omo mom e na gu social media e dey sikafo mo matem ke even now say aseme bayi udi na tem no o cash out of course I don't hear ni mo ko dey na release track uchu mu time at the end of the day ube kakra be kwakoto data akọhwe so wona kwa mo de o no e make mesre wo ka obi ho asem no make sure say ube secure your future na nyama akọ ede meti me da Osebo asese odo so etumi ya share and Osebo so san ka bibi o say o start na I think say so kofa ne emme na eja to mu ni fie so but ni nyina no papa no ne papa ne spiritual father no ne share ni crime motivating ni ade na later obeja ni nyina ma ne kai yese sa ne ma ni nyina to a obeja ma na kai good bibi anu a eto a eye bonsama na bibi because life and a school problem say ba challenges in the adwen no wow necessity is the mother of invention. A poor me are very smart than a lot of rich people in this country. Just say me na me person me use me smartness no in a wrong way. If you dragon movie I act Ghana for broken heart. Omo je dey say me broken heart me. Aso ntina unya broken heart. Na me first born what 20 years after be breaking makoma. Hey, my first born 20 years. Na Ghana for per movie. Nti we season 1 omo twa season 2. Etu ubeso o kire say na se ba ko a ye invite ma ba susu ipa na se na nya no ko se movie na me to aso amomo wow baby a me menye duri na me ba people akra benya broadcast na me bi na sa no mote ko hwe se de trend wo ba me page wa
na che say utum say me YouTube ne konanim wode nyansasam to a yenhwe wode nyansasam to a na me say Ghana for pe na wonim say me ba ya me min ko German na me ya adotsu na ko che say ko for hwe sa ye me ma ho asem ne so ho ba me ba ya me experiences in life no say na say ko na important when na be real life stories na dia bobra no yenhwe but ukofa omo kontokoi e betna ha na o pretendia problem ni na ye Ghanaians generation when you go no time na movies started ye we 70 75 anyway but na TV buy into ya hwe movie ama we are not living in the real world we are living in an imaginary world wa hwe telenovela ama onya bema opese bema na treating na said you go TV mu no and when you be script you and we na wo hwe telenovela na wo fu say anagai we jimi ana wo ja bema na say na oni afia dragons so ma anya de because say script na mo de yes ade na utimi ka say wa ko hwehwe ne sen 1,200 wako high down 3,500 a month no just say niema kesi a wo dem do wako ya ne tu nyina ama no ya no real. It is so sha. Abraham say nipa no be kwa kwaka say dia memi to emenya ba ma bia meka che ba ma kro no say Abraham akon high down if you get you kro nya style na mu we akon high down 3,000 a month ama no 1 year say it means 4,000 according to your size ba ma bia obese wo pe bia no ti asese terms and condition apply. It is about that ye yenda da obi a movie say movie wo hwa yenda da ba dey no producer bia ne aketua bia ne ni ade ni nyina ni wo yo oba Wuna oba wuna decide bema sebe ope out of bema no. Yeah, 100%. Men, with all due respect, men and men sleep with women they get. Men sleep with women sleep with whom they want. Okay. It is a man wuna mu decide momba papa. It is a obi national service so open ya terms and condition apply. National service ni Fere one case up iPhone 13. Okay. I said me Avraham so pen na open ya. Na say fi aso to bi ma no. Me kwapia na me kapre. Me ni shilling. I was there for some mate. Hwe de na ekoso nyina Avraham say na movie. Omunya enyansi ye kra. Me ni paw. Ba me still me jindi. Me ni na no afia kwata na no send me ska. Me wo afia no send me ska. Afutu ben e na wo de be ma youth na. Say omo ban youth ni ene hia me pa musicians be okromwa o hwe anwuma ye o mu release ne cars o demu a enya anwu na maniska ye fa na ntoma katane ma so do kodi ne chi a o ba kromfo ye bi no wo kwa o mu riches na achi o mu da na jo o mu na wo hie ni o da ma ho da unim say sub we Titanic ya akọ ensu ase esikafo ya kowe unim say esikafo na ewu no ye mo the opportunity say ni embo swap na obe swap life is everything life is everything make about 3-4 months ago some robbers kwata ke memba no eje memba ni phones some mama be memba ni ejom bibia obi a oba be public sympathy with social media e de abeto debi enye bibia na de social media obi mpo a ankoba be create story say ya sofo bi ne malamfo bi esanse wakaseti ya bible dabi I don't blame people. The best be anu ya jimi YouTube account 117k ya je man kase obi ana ye na nsia na omo send email say ye guy bi owo one of the media houses and I into my video craft am guy no bi ana enye media house no guy na ye technician to ompem asem and ono report wa so but minim shake bi a ono atemdidie na YouTube Facebook and restricted oba live say ye me na makọ report no na me call ni page wo na me ko take screenshot of ade awaye no na be che say shake je adwombone wo wutirim into religion a program ni pa say ade bone to omo they should religion so me wusesi and blaming people yes but bibia to me say ameka say MTN na ye obi okra oye program na light out bape no de asha be for light in sudum dada ma me mfa asemu ntwato ma me bi ache tema na me ya asole no na me ye evangelist me nye odifo okay ena ma me bi bana me preach ya me yusu bana bi ya draw Daniel chapter 7 emwa na ewom no nti no mu fi say me ye spiritualist nti ma me bi frame say
wa wari 28 years ni wonya ba nti osra me a me mware no bai obai say madam mami bi say a question 28 years wa ware wonwo usu mami bi say anka wo be ware no 28 years ago ena nyankopon ma wo two life mienu say choose baako ena we live 28 years wonwo but you enjoy your marriage but we nya wo another one wo be wo nkoda baako 4 oba baako ebe bodam oba baako ebe ye amroba oba baako ebe ye tutu ni oba baako nso wonte ne nka biom so otia so se wowu nti 28 years enkoda wo be wo omabrabo ni another 28 years wo kra choose one osi anka me wo am se so le kofi mo ka na so for di musika no Osebo yes sorry oh Abraham Nyamisha wate if I show wada Roma ensem a yakan nyina ene Osebo de ni nyina no boneto for seconds ensem we be kan e be hye ebi akokora bi kura den ema ade a wentumi achieve the whole life achieve do KFC the KFC ene dia no akokora nso so CD you see KFC akokora just imagine ena ni dream say ba true ya reject no ya pamo no wa bo akokora or try ba akopa afa nti keep trying that is life e be say obi ane say to be rich, you know, it's not what you gain, it's what you save. Now, who how to save and how to invest in other businesses. You me pacho telephone number no social media. The social media handle no Facebook Chronicles of Avraham Ben Moshe CSF. Me no habako omo hake but still am it me assess. Okay. But main one Chronicles of Avraham Ben Moshe CSF. Okay. And YouTube Avraham Ben Moshe CSF. And TikTok Common Sense Family. Okay. Twitter and Instagram on other panels in Tiahode means you But that's it. So that's it. Darling sweet brother. That's it. Odifo and a dream will be counselor bakope. I mean shaupa. Ebusia aha na brain no be makwan na ye di dwumadi no ye di esi. Ebusia menimui ai possible makeup and I am kama see me look na ye ofe pa. Ai baby bia o bia so person sua makeup and as o ye wedding engagement baby bia we hia makeup artist here me introduce bibi ma just say original super pomodin na hwehwe possible makeup or Abeka junction honom one number na etwagu e wo screen anim no therefore aface so furniture ohu wa hakama kame pomodin say obe hwehwe king of antique and one wala pass a brand sport building name na wo mo se ba furniture nkonwa empa wardrobe bibi yes dem ma dem edimu no efa furniture ho die yentimi enyi king of antique in film and ne ma no abodam be say o na nankasa ne din no abodam o se de enti a ye frɛ ne wagye ato no ho se ye frɛ ne abodam no ene ma no ho twa eyopo unto enu ho da ba bibia wo bia no esi delivery unya atonko ade ba bia ekobia bona ya ase din e free pomode ana frɛ no won contact na e twagu ewo ase no me dofo nwi ehye mi a cute cat palo se sika ho ayedin nti so bakakoto ye frɛ ne sen sa China nwi ne sintani ade utu sikagu o ha ho omode na to papa preko na ba na onana no na mfo nyina ba abehye ebusunya ne nyina ba abehye etifo ani kire cute cat palo once wo Abeka junction ai uhu possible makeup and we cute cat palo so made up for so pe goodie papa party eba jewelries a goodie papa party the boy fashion jewelries e wo Accra rolling circle chiwa once one numbers na etwagu no se eba eye equipment apapa pa na eye original na etwa k nko ade ye no no se k nko ade etwa pomode answer over CJ multimedia so person ultra series movie bia o person we ye bia for equipment so o studio so asofo nyina mo studios e dey preach and answer o studio dey talk show bia dey e CJ multimedia me do for bomode ya na you CJ multimedia one numbers 0545059319 0545059319 one numbers no sign etwagu ewo o screen no enim rofo afese ba na aduane papa yen hyedamfa spices ni ade the natural spices and aye aduane papa jollof fried rice just say bibi omutuo kokonte wo de order pomodin pardon food
pardon foods. Me say baby be a will be as order na pen one hour time kra na ye be ya ma shabu shabu. They say aduane a wodi a unyini che na ahoden wom. Eye pardon foods but modern ana frɛ wo or kwahye ma ha ya or numbers na e twegu me dofo dwumadi a ye di so person boy e chi dom a your numbers na e twegu e screen anim 0244506706 but modern answer obekɔ so wagye bre na wanya bre na wahwɛ yin kwasi ada nwumre bia 7 to 8 pepe ne ye hyehyɛ so afi repeat ya wada bia 3 to 4 pepe ko YouTube na Nayas One TV. I love you me a me di dwumadi mu cha me di aye na Nayas back up I'm so happy watching my mesmerized by eyes. 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 I'm so happy I can remember. This program is proudly sponsored by CJ Mountain Media. We are the masters.